ام دزدتر بپرسن لسروی مجاری راواستن یعنی پیشتر بحثی بون پاشی هین زانن ارهابین و داعش هات و حف اوای ازدیان گلک دردسری و نهامتی بسر کریستیانان جی هاتینا لسر آخا عراقی اوین کوراویان هاتینا هرما کردستانه جبو امن و اولا بجین و لسر گندین خونه وره بابو کالوانه نوکه روبوری کاراسات دید بن مجبورن جبر شر ارتشا ترکیه و پککی گندین خود شول بکن میناک از بجم پنجی گند لسنور اداره سربخوی از اخواتنا شول کرن گلک جوان گندان گندین کریستیان نشینانه شر بردامه باندورا خول سر گندان ناحیان نافچه سنوری جیرو جیانا خلکی کشتو کالو ترش و توالی کریا اف خلکی هنی نچار بن در بدر بن بهن نافشارا گوا ناف بهن نافشارا چه بیت قربالغی زیدت بیت بیکاری و هجاری زیدت بیت لسر وی مجاره جهجای هیسم پتروس کساتی مسیحی جد هو کد پرسم جای هیسم تگهداریا وان کساتی و رزدارن کریستیان کر لکانی ماسه بتایبتی یا مختار گنده که کانی ماسه دبیجیتن یعنی خلق نچار بویا در بدر بویا هاتنا نواشاران حتی عراق و در وی ولاتی چونه هین لسر بردام یا وی شری و کاریگرین وان لسر بگشتی نافچه سنوری و گندن کریستیان و مسلمانان چه دبیجن؟ بله سپاس راستی بری چنه وی مجاری بس هندک پیزانی معلومات ده معوا بله نف بریواریا بتنی گندت بریواریا و طایبت مسیحی ما سیو گدو گندل ویرت هین اوان سیو گدو گندا سپاس حکومت کردستان جوان سیو گدو گندا 27 گند هاتنا آوا کرن شنوتو ایکی حتی 2014 بر بتقیران الوانا محصت خیزان مسیحی الگنده برواریا بتنی از اشارات بروال بتنی دموها حصت خیزان ملویره هنه هکر هر خیزانه که سر 5 نفر اوه تقریبا 4000-5000 خیزان ملویره تاین ال 2014 وقتی شر داعش الدشتا میسل مسیحید ما وقتی قصتا کردستانی کرین آنکوش وقتی دشتا میسل هاتنا هولیر عنکاوا و دوکی ما کمپ نفکرن با مسیحیا ما گندت ما اوید حکمتا کردستانی آوا کرین ما آوا بو آوا کرن يعني أوا وقت هاتنا أوا كان جندي ما همي براوش وشول كري أبا حصاد خيزان هاتنا الويري شوله چما خود کرن زویه خود چت کرن اف حصاد خیزانا کار والویری شوله والویری یک بیشن رزق والویری جارا کادی ویدو مایی که پکه که هات ویری او دبر کرا نخوشی بو خلکی ما نچاره کر بیتا باجر دو که آنچتا اولیری یان دی قصدا در والاتی کد جبرچی درفت حتی کنگی حتى شي حال وبوشي بس سر جدد مسيحي ودفلت وير تذكرن أبا بلانك هاي تني شغل نافتين جندن مسيحيين هذا راستيك يعني شر هاتيا نافا جندن مسلمان هاتيا نافا ناحية تسنوري عمدية بين يعني دهيل بني عمدية توپو طيارة بيت كاتن شر بودنا برا ارتشا تركيا وچك دارين پاكي كل بن عمدية بخو يعني دزانم لوي داري گندن كريستيانان گلك زدن از خلكي وي نافچه ما دزانم چه بيتن جكرم اخو افاكو چيت بيتن اف پلانا جناب هوا جيت بيجيتن چه پلانا كي مقصد هند خازن چه بيجن از قلتما نبس گند مسيحينا بس بوچ سيارة پاكي كنت بردرگه ديري داتت بيت ديري المساكة قصف كرد يعني أما بلاني هين خلكي مش دفر برفت نمينت بيتا تشول كرن أما بلانك نبتشيكا يعني معقولة السيارة بيتا بن ديوار ديري ودا طيارة بيت ديري قصف كاتن جبر هندي خلكي ما همي رفش دفر برواريا هاتنا دوكي آن أربيلي آن قستاجدر وولاتي كرن أفا خاطرة أنكو مترسيكش خلكي سر خلكي ما أو أمزان حكومة كردستاني أن برلمان كردستاني أفا چندين صالة هولدت خلكي ما بزوت سرنگوندت خو طيبت وق مسيحي گوندت ما هاتنا أفاكرين جادت گوند هاتنا قير كرين كهربو گوندا كيشان كيفا گوندي ما گلك هات بس افتشتا هبي چه بين
خلکی ما هکر جارا کادی بزفر تویری و کشتی چی بید خلکی ما نچاره کد دیتا قصد باجر کد و باجر آنش دور ولاتی اما مترسی که سر پیک هاتیت کردستانی طیبت و یدو که گشت. تمام. هجا هیثم ج سرجم وانسی هدو گند ناف برواریا ین کریستیان نشین جناب هواد بیجیتن حکومت هرم کردستان جسال نوتان 27 گند یت آواکری خلکت داد جیت ترشو طوال کشتو کال هیچ کشه که نبود در انجام وی شری و بردام یا وی شری و تندیا وی شری دناو برای چکدارین پکیک و ارتش ترکیه چند گند جوان 27 گندن آواکری ین کریستیانان هاتنه چول کرن جوان بنسو حفطة ما هصت خزال ويري همي بري أشرة بكاكا نوكا البرواريا همي صد خزان نمان يعني تقريبا هر جندكي خزانك دومانة بتنلويري أوجيك بيراميريكا بيراجينيكا عيال خر فريكنا دوكيش ماترسيا سروابتا كرن تقريبا هندا جند عشان بيبدا حتى بازا جند ايك جاري تشول بين وكان مواصل ماين هندك خزان ما نويري وجديد كي ماين هندك خزان ما نويري يعني اف جندت سر جاده سر شارعي هكا صباي زختك سرابت او شم بين دوك زيب سحبن بازا شازا جند حتى بيز جنجيك نوكاب اك جاري تشول بين خلكي ماجيك سروا جند الماين بيجي حتى خصت خزان نما نويري هجا هیثم آیا چول کرنا وان گندن کریستیان نشین لنافچه نوک شرط دا گرمه لسر دا خوازا که یعنی او جترسا گندت خود چولت کن یان جی ارتشا ترکیه یان جی پکه که شوانات خازید گندت خود چولت کن اوا نبرزا خود چولت کن پکه که تید ناف گندی ناف خلکید ما چونو هاتن ناف خزانت ملویر تتکرن او بخوشیک هر داگیر کرن او پلان پککه بیت عرده که حکمتا جيش تركي بيتوي عرض قصف كات دشوير السحب تغيير عرض دي جيش الويري اتا دينان او منطقات محروب كرن خلكي نشت او بلان بككيا بو حكمتا تركي ان بو دوغير كرن ما الكردستاني او بلان واش كيف ده حطنو كبككيا افكارت كتن تتوي عرضي فيدي او عرض داخل كما ترس كده دليوادا خلكي ما نميل نويري جبر هندي او كاري بككيا وبلان بككيا او بك ام وك مسيحي او صدان جارا وقال بككيا جنده جارا وقت قصد شنو جندي تنو شنو جندي ام بيش نوا كرد هكر هوا فيت كردستان رزقار كان كلام كا او كردستان تركي رزقار كان كردستان ما هات يا رزقار كرن بهلن ام كاريخول كردستاني بكن يعني حتى كايجي تلفي الشريف كات تنايا بنديري سيارخو بيا درج سيارخو ديكي نزيك ديري دا ديري بتا قصف كرن يان دا هندك جندت ما بنا قصف كرن شطوبت طيارات تركي ان قصف دي عادي ان جيش تركي بخو بتاويري اما بلانا بكاكيا بو تشكرنا منطقي وبلانا كان نا افروديه بلانا كا ديار الدولات جيك بيش بكاكيت هين جبان هندي فين منطقه بتا تشكرن باشا جاري كمينينا ديرو مزقاف لكردستاني لسردست رجيم بعث وبشتراجي نافتي كردستاني لسردست داعش هاتنا شوطان دنو خراب ويران كرن ونوكجي باجا في شاري هردو آليان خلق السبيل فان نافتي عنددن برأياتا بفي حالي هني بچيتن پیش روجا وان نافتي عنده چلي بيتن آیا اف نافچه به تمامی دبن نافچه قدغه کری جمروان و خلکین سویل یان جی امکان تدا یا پشتی ترکیه هدف خو پکتینیتن لدجی پکه که جیان وگری توان نافچه بله راستی وقت دیروک هکرم چنه دیروکی اکوی جارا وقت دیرو مزگفت و هات نپاقاندن الانفال هشتي وهشتي حكمتها بعسي مديتن قد ما شوا بقاندن ديرت ما جامعة ما هم يعطنا بقاندن بشتي انجي جارة كادي او سيستم نفس السيستم هر او كسن الشري داعشي عينا كار اينان جامعة ما بقاندن ديرت ما بقاندن هر او كسن هايكر ام چنا ديروك هر او كسن نوكشي قندد ما
ديرت ما وجامعة ما تنبقاندن هر او بلانا حتى نوكا ام وك مسيحي ام نوكا مترسيه كي هاي سر جيانا خلقي ما جبر هندي خلقي ما تشول كرن بس ام قبلنا كان قندن ما بين داگیر كرن ام دي هر بس اف شريفشك صصبت خلقي ما دي جارك دي چتا سر قندت خو چوا وقت حكمتا بري نوكا منعك هبي سر قندن ما وقندن ما نهي لام چنويري خلقي ما هر مانا سر قندي وپشت سر دانجيك خلقي ما برزگاري بكيف خوشيك چون قندي خو آوا كرن حكمتا آوا كرن چون سر قندي خو نوكا جيك شرع او ام شري هر ناطرسن او ام قندي خو هر چول ناكن بس خلقي ما اوت زاروك اوت بيرامير اوت نصاخ نشن قصتا الوير مينن ام من چاربين ام بين دوكي هندك ادمان سر قندي خو اف بلانا بيت راوستاندن ام دجارك دي زفرن و ام نهن بلانا سر كردستان معظم بده مثلا باشا هجا هيثم پککی ریک خراوك قدغه كريا لعراق هند زانن درباسكرنا سنوران جي لغور ياساين ناب دولتي ريك بين دايا بوچي لسراست عراقي حتان وكا بينغاوك جدي بوتنكرنا پککی و ريگريان ل اوبراسيونين برفرهن تركيا لسر آخا هريما كردستان و سنورين هريما كردستان نهاتيا گرتن نهاتيا كرن كارك ماني مگود اپلان 88 یا اپلان 2014 یا اپلان نوکش 2024 هر او بریارن هر او خلکن هر او حکمتن پلان الواسر كردستان یا حكمة العراقي بالعكس بمعلومات ما معلومات هين موجة الراتب دتا بكاكي او الشنغار الراتب دتا وا او الحاج الشعبي هر اون او سليماني هر اون او الكركيكي هر اون ماكينة هر او بكاكي او حكمة العراقية موجة دتا وا وخدا كد دجيما دجي كردستاني دا بيتا داكر كرن آن كردستاني بيتا چول كرن جبر هندي بلان هر بردوامش حكمة العراقي وحكمة العراقي ابلان او بخودناي او بخوزال دي چال چي بجي باشا هيجا هيثم فطرس كساتي مسيحي جده هوكي جالاكس باس